Awara ya utanu ndi chifhinga cha mafhungo kha Bellele News vha tshi khou ṋetshedzwa nga mulalu Muvhango Mathoma a ri Tsharini matsheloni. Kha muvhigo muswa wo rangwaho phanḓa nga The Australian National University, vhasedzulusi vha ri u gonya temperature zwi khou shandukisa nḓila ine maḓi a tshimbila ngayo ḽifhasini. Nga ṅwaha wa 2024 vhathu vha paḓaho biḽioni 4 vho kwamea nga mufhiso wo kalulaho kha mashango a ḓana 11. Ho vha na tshiimo tsho kalulaho tsha gomelelo na miḓalo ngei kha ḽa Amazon, dzhangoni ḽa tshipembe ha Amerika na dzingu ḽa devhula ha Afrika, muvhigo wo anḓadzwa kha Global Water Monitor. Vhasedzulusi u bva Portland State University vha ri zwipiḓa zwiṱuku zwa mapuḽasitiki zwo no anda kha khovhe dzine vhathu vha ḽa. Tsedzuluso yavho yo wana zwipiḓa zwa mapuḽasitiki zwi fhiraho tshigidi na maḓana malo kha sampula dza khovhe dza ḓana 10 kha dza ḓana 12 dzo ṱolwaho. Mawanwa a tsedzuluso iyi o gandiswa kha dzhenala ya Frontiers in Toxicology. Fhungo ḽihulwane ḽa ino awara ḽo vha ḽa uri kha muvhigo muswa wo rangwaho phanḓa nga The Australian National University, vhasedzulusi vha ri u gonya temperature zwi khou shandukisa nḓila ine maḓi a tshimbila ngayo ḽifhasini. Nṋe na vhone a ri dovhe hafhu ri ṱangane mafhungoni matshelo nga matsheloni nga awara ya vhuṱanu. Vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi a thiri kwaṱa. Bellrun Brands Fast Foods vhengele ḽavho ḽo vha farelaho zwiḽiwa zwa maimo nahone zwa u ḓifhelela. A vha ḓi vha fhe nyanḓala nga u ḓiwanela zwiḽiwa nga mutengo wa fhasisa. Plate ya ṋama ya kholomo ndi 40 randa fhedzi, plate ya magulu nayo ndi nga 40 randa fhedzi, ngeno plate ya vorosi na mukokoroshi hu 35 randa fhedzi. Ri dovha ra rengisa machips, magwinya, tea na kofi ngeno ri tshi deliver kha vha re Thohoyandou. Vha ri wana Elegant Garage, JJ Motors ya kale, tsini na Glass Fit kha ḽa Thohoyandou. Kha vha fonele Masa Mulaudzi kana hu ḓivha ene Mulaudzi zwino 071 430 4461.